Ngoba kuhle kuhlangana Letisematseni lomuhle lekuhlelo lapho khona sibuka Tindzaba letishisa letinabanabile sivusele nebangosilenhle. Lomuhle sigabeni Tindzaba eliviki sibuka ukuthi ngitiphi ingqinamba libuyela bosomabhizinisi labasakhasa labaphinza bathengise imikhiqizo emgwaqweni kanye nekuthi ngabe ikhona indlela bangasita ngayo uhulumende ukuthi bathuthukise. Intatheli yethu isihlanganisele nangombiko. Sixoxisane nabosomabhizinisi labathengisa esitaladini eCosmos City eJozi. Munye wabo lothengisa tibhidvo kulesitalada uthi solo kwaba ne-COVID-19 akamange wakwati kubuyisela libhizinisi lakhe esimeni. Inkinga nje sesikwaba i-COVID emapreparations esihlangana nayo ibhizinisi ayihambi kahle. So nje sicela nje ukuthi uhulumende esiphathize noma ngasizama imalinyana ukuthi samkhulisa amabhizinisi ethu. Esitoko manje kulamalanga siyadura into asihlangana. Linengi likhala ngendzawo lesemthethweni lelingayisebenzisa kuthengisa imikhiqizo yalo nemali ukuze likhone ukukhulisa emabhizinisi alo njengoba kumatima kutfola umsebenzi. Lithi kwangathi uhulumende angangenelela kucinisekisa ukuthi batfola kuchaswa ngemali nekuthi masipala wendzawo ubanika indzawo labangasebentela kuyo ngalokusemthethweni. Inkinga esinayo thina la imetro yasihlukumeza ngoba bona mase stockile yabe yakuthathela ubuyiqale phansi. So if uhulumende angasisiza ngokuthi asifakele emabhamashedi sibe le ndawo yethu uyazithola le ndawo yakho ukuthi uyathengisa akula muntu ozobe njani ekuthathela ngoba ukuthathela kubuhlungu ngoba thina siyafuna ukuthi lathi sisize ingane zethu lathi sidle kodwa mase uthathela so siyaqala phansi. Inkinga yami lana okudayisa esitaradini ngaphelelwa ngemsebenzi ngeCovid and then ngaqala ukuthengisa emgwaqweni and then sengiphila ngako khona lokho and then njengamanje ngafelelwa ngeinkinga ngashelwa ngesitoko anginane sitoko and abantwana bami baphila khona la. Abantwana bami bonke baye esikolweni bathola khona something khona la. Uhulumende asisize ngoba sihlangana le nkinga eziningi la. Metro yasihlupha yasithathela izinto. So asazi ukuthi senze kanjani. At least mangangenelela uhulumende asifakele uxhaso. Angakhala ukuthi ngisizakale into njengemali nje ukukhulisa ibhizinisi yami. Ngokuba nje ngithole nje indawo engadayisela khona indawo e-right. Ngadayisela nje estradini kanje. Akusiko ke eCosmos City kuphela lapho bosomabhizinisi babukene nalesimo kuphela. Bayakhutsatwa nakuletinye tinkhalo takuleli ukuthi betame kutfola lusito kulitiko lelibuke kuchaswa kwemabhizinisi lasakhasa. Ngingu-Alima Milazi eCosmos City kuLetisematseni. Lokho kumbiko lokuchamuka ku-Alima Milazi intatheli yethu asichazela kabanti ke ngakwenteka lapha ke kubantu labathengisa emgwaqweni. Kuloludzaba ke chubo embili sikhulumisana nenkampani lebuke kuchasa amabhizinisi lasakhasa ngemali isifa lengaphansi kwelitiko lelibuke ukuthuthukiswa kwamabhizinisi lasakhasa. Kanti ke lapho semukela libuke amabhizinisi lasafufusa lwandiso makhuphula. Asibingele makhuphula kuLetisematseni. Sawubona Stuma, sawubona nakubabukeli. Makhuphula ingabe inkampani yenu nibasita njani bosomabhizinisi labathengisa etaladini noma bosomabhizinisi labasafufusa? Sibasiza ngendlela eziningi esidumbu. Usifa ikhampani eownwa lisebe lokuphuhliso lwamakhampani amancinci uDepartment of Small Business. Sibasiza ngendlela eziningi. Sibasiza ngezimali, sibasiza nangesinye support esingeyiyo imali nje kuphela. Imali siyihambisa ngendlela eziningi nakubo. Siyihambisa nge-intermediaries. I-intermediaries kulapho Sidumo sifika sinike uSidumo imali, sithi Sidumo sicela uyosifandela, sicela uyohambisa le mali kumashishini asakhasayo. Ukuza kwalamashishini ke ngokugqibothetha ngawo. Ndiyayibona isikakhulu ngalamashishini asemancinci sithi zi-micro businesses. Lo mashishini lawo siwajonga kakhulu because if uyayijonga kuba ngobani aba ba-owner lo mashishini lawo. Abantu ba-owner la mashishini zilanto sithi zi-breadwinners ngaba bantu bathwele
imizi emahlombe okanye emagxeni wabo. Singusifa especially ngeli xesha bathethe ngalo Sidumo ngexesha le-COVID, siye sayazi ukuba kukhona ingxaki, sazama uhlangabezana nabo. Besikhupha imali ethi makube yi-10,000 ishishini elinye, bekufuneka beaplayile apha eSIFA, sijonge zonke izinto uba zikhona na. Okubalulekileyo nje nangakumbi, and bayivezile nabo oosomashishini phaya, ukujonga uba banayo na ilungelo lokutreyida, ipemit le ifunyanwa kumasipala, because kufika kube ingxaki ukuba thina sibanike imali uba mabatreyide, umasipala angabaniki ispace. Ngelishwa elikhulu, ispace asikhutshwa sithi, space sikhutshwa ngumasipala. Ngokufutshane ke Sidumo, umsebenzi wokuphuhlisa amashishini amancinane akufunekanga siyijonge ngokuba ngumsebenzi wam okanye wakho, kufuneka sisebenzisane isikakhulu kule case yababantu nomasipala. Makhuphula, ingabe umuntu othengisa esitaladini uba nako ukuthi ngiyafisa ukuthi ngithole kusitwa ngetimali, awusinikete usibreakele down ukuthi kahle kahle nine nifuna maphi amaphepha kude nikhona ukuthi nikhiphe imali yekumchasa kuloko la kuthengisako? Amashishini esiwafandayo Sidumo zinhlobo ezimbini, amashishini athe uba makhudlwanyana nomashishini amancane. La mashishini mancane siyayazi uba awazuba nayo yonke lento siyifuna kula mashishini makhulu, o business plan nezinye izinto ezikhumshileyo. So kubo sifuna ezi document ezilandelayo, sifuna la maphepha alandelayo: isazisi okanye into eqinisekisayo ukuba uyinzalelwane yalapha eMzantsi Afrika. Khumbula ukuba le mali siyisebenzisayo imali yakho, imali ye-taxpayers. Ngoko ke umthetho uthi masifande only abantu abazalwa apha eMzantsi Afrika. Siyayifuna ke nalanto sithi i-proof of address, siqiniseke uba uhlala kuphi, singakufandi sicinga uba sifande abantu abahlala apha kanti umuntu uhlala kwenye indawo. Enye into esiye siyifune lebebesibeyithatshile yilaa permit ifunyanwa kwamasipala. Ziyasinceda ke ezo nto ezo, and isinceda ngakumbi kuba akufunekanga sikufande namhlanje ngomso uphinde ubuye uzovela etyhwini. So funeka uthi xa sifaka iinambali zikamazisi wakho sithi ewe ngenene sesimfandile loo nto leyo. So zizo ezisemqoka, ngaloo maphepha asemqoka esiwafunayo kubantu or kumashishini asakhasayo esiwafandayo Sidumo. Bakhuphula ke lo mnye umbutho lovelako ukuthi ingabe niyasuka enesifa nahambe nike bosomabhizinisi labasafufusa nibafundzise ngokuthi uma ngabe bafuna kusitakala ngetimali kufanele sibahambele yimiphi imigomo noma uhambele kutiphi indlela, niyasuka niye kibo enine kubafundzisa ukuthi uma ngabe ufuna kusitwa ngithi nako lesikufunako kuwe? ISIFA Sidumo ndithetha ngoku ndipha iSenturon yi-head office land. Sinamasebe eSIFA ayi-11 kwilizwe eli lonke ngobubanzi, but beyond le 11 ndithetha ngayo siphinda sibe nezinye ii-offices apho sifika siyishere noba kunosida noba kunenye department eziyi-40. Ndizama ukuthi ke sikufutshane ebantwini more than uba sizama ukuya kubo. Siyaphuma ke, siphuma if sifuna ukuza eNelspruit sawusebenzisa la office eseNelspruit. Into edala uba senze loo nto leyo, sifuna uba abantu abaye bathi baba nemibuzo babuyele kwi-office elikufutshane. Asinathi mabuyele ePitoli, abazuba nayo loo mali yokhwela bazofika ePitoli. So siyaphuma siyokwenza into esithi yi-deal origination. I-deal origination kulapho sifundisa khona abantu uba nazi into esinazo, nanga amahlelo esinawo, nalo usizo eningalufumana eSIFA. Bakhuphula ke ngifuna kuva ukuthi naku umuntu senimchasile ngemali noma senimfandile ngemali, niyayenhlanzelele nikuthola ukuthi kahle kahle le mali isebente kwalo bathe nimfandela kona nanokuthi ikhona yini ingqubekela embili kuloba kade angiko ngaphambili before wathola le mali? Babu Sidumo, before simlandelele siye sizame ubeka imigomo upfront, siye sizama ubeka ii-conditions. Ngamanye amaxesha ukuba siyayazi uba ukwi-fruit and veg, siye sikunike into endizawuthi likhadi okanye ivoucher. Kwelo khadi okanye kuloo voucher leyo sizawuthi
imarket ozakwazi uyothenga kuyo yila market ukufutshane kuyo. That's number 1. Number 2, kweli card okanye kule voucher sikunika yona awunokwazi uhambe uyothenga isonka, funeka uhambe uyothenga ifruit neveg. Yonke loo nto leyo seyisetiwe, so zinto esiziseta up front. Then ke ngoku sibuye silandelele Stumo ukuba ngenene imali lena iyenzile na lento besithi yenze. Sinesebe kwalapha esifa esithi ngumonitoring. Umonitoring kulapho bahamba bajonge ukuba izinto obuthe uzozenza uzenzile na, uyaqhubeka na. Okubaluleke nangakumbi zeziphi iingxaki ezintsha osovelele nazo, ohlangabezana nazo, enzela uba sijonge ukuba yintoni na ke ngoku that unale ngxaki intsha esingakuhlangabeza ngayo ukuze ukwazi uqhubeka neshishini lakho. Sibakhulu bamakhuphula. Nyindaba ke sikele ngumlandiso makhuphula sikhulumisana naye ke ngendzaba yekuchasa bosomabhizinisi labasafufusa. Nesipetolo sibe sikhulumisana nemhlelo endzaba takaphandla la SABC sofimkela lendzela indzaba yokuhlasela kweHamas eveni lase-Israel. Hlala nathi ngonyakati. Kwamele Letisematseni sekuba sibuyendzaba Letisematseni njengokusho kwelihlelo lekuyindzaba yekuhlasela kweHamas eveni lasePalestina noma ka-Israel. Kungena kabanti ngiyo semukela umhlelo wetindzaba tangaphandle ku-SABC isofa Mkwena. Sibuyele Mkwena sikwamukela endzabeni tesiswati noma ke sikwabuyele kuLetisematseni. Ngiyabonga. Indzaba inkulu make sofilana kuhlasela kweHamas la ihlasele khona lapho khona sathi ukuthi seyimbile sesikhathi esithe awusakhele sithombisa ukuthi isuka phi lendzaba yehlaselwa lo malembile lemkhosini kwalamave amabili eIsrael nePalestina. Uyazi ukuthi le ndaba eminyakeni eyi70 edlulile solokuya ama-Palestine nama-Israel balwa kakhulu, balwela indawo lapho labazithola khona. Le ndawo kahle kahle yama-Palestine. Kodwa ke ngenxa yokuthi ama-Israel nawo ahlala lapho athathe ingxenye enkulu kakhulu yalelo lizwe. Manje ke lokhu kulethe ukuthi kube khona nokungabhekani ngesolinye ngenxa yokuthi ama-Palestinians abelieve ukuthi bathathelwe izwe lapho. Manje iminyaka balwela ukuthi bakhululeke nokuthi bathole izwe labo. Manje ke uyazi ke ukuthi iIsrael isekwe kakhulu amazwe la amakhulu afana nabo United States of America, abo Germany, abo France, abo United Kingdom. Ngakho ke kunzima ukuthi abantu basePalestine bathole usizo elenza ukuthi nabo bakhululeke. Uzokhumbula ukuthi umongameli wasemhleni waseNingizimu Afrika uNelson Mandela washona. Wayekhuluma njalo nje ngale nkinga yasePalestine. Ngakho ke uyazi neNingizimu Afrika kakhulu uKhongolose iANC ebusayo ilobe iseka iPalestine ngokuthi ithole inkululeko. Kodwa iminyaka balwa inkululeko lena ayibi khona. Okukhona uthola ukuthi izwe leli labahlala khona ama-Palestinians lilobe liyanxipha. Ngakho ke manje bayabona ukuthi akukho umuntu obasizayo. Kungakho manje sesibona sokume ngalomumo lapho bathathe isinqumo iHamas, not bonke, iHamas eGaza ukuthi manje bayazilwela. Lendzaba njengoba usho make sofika ukuthi seyindzaba lesidonse isikhathi lesithe kunenhlangano yemavele lebuke itindzaba temhlaba United Nations mhlabhlangene. Yini imitamo lendako mhlabhlangene ukuqinisekisa ukuthi lendzaba iyaphela nanokuthi lohlele enzaweni lomunye yini angasuki kwendlela sokubene kuthula kulenzawo ngoba kufa abantu labangacala kulenzawo. iUnited Nations iyalidinga idalo lidaba njalo nje iminyaka emide ilobe iba khona le ndaba uma ubheka iagenda ye-Security Council. Kodwa uzothola ukuthi amazwe la asiwabiza ngokuthi P5 laba abathatha isinqumo ku-Security Council abavumelani njalo nje. Ngakho ke indaba le ayiphumeleli phezulu. Ngakho ke iUnited Nations ayikhona ukuxazulula lenkinga. Manje ngalesikhathi ke manje esizithola sikuso manje uthola ukuthi iUnited Nations it's more paralyzed. Uyazi ukuthi bahlulekile ukuxazulula inkinga leya
yini kube khona ukukhala kwangathi letinhlakalo letibukele emave lathite tite ematinyo ekuluma kukhuluma kuphela labanye ukhanzo bagcina sebasisale kubuyeta endlene sivena neMelika seyithi libonene neHamas lokuveta ukuthi isupporter ema-Israelites into lekhona awusofi ukuthi yini lamave lawa angahlali phasi akhulumisane ukuthi cha semize iminyaka abantu bashona kulendzawo nawe thathanako wena nalokulikene yena kwendela usihlalo ngekuthula ngoba semithe leminyaka kwendeka lenkinga lena amazwe amabili Palestine neIsrael yibo abafanele ukuthi bavumelane noma amanye amazwe angeza ngemibono ehlukahlukene uyazi ukuthi uma kulwa abantu abafanele bathathe isinqumo sokuthi lempi yaphela yilabo bantu ababili abalwayo ngakho ke noma amanye amazwe eza ngokuthi kwenzweni kunzima ukuthi izinqumo lezo zingene zisebenziswe nakho ukuxazulula lenkinga uyazi ukuthi kukhulunyiwe ukuthi kube ne what is called two-state solution ngamanye amagama iPalestine nabo izimele iIsrael nayo izimele kodwa abakhoni ukuthi bavumelane lamazwe amabili ngakho ke njengoba ngisho ngithi neUnited Nations njalo nje bayalixoxa loludaba kodwa ke naku impi iyaqhubeka kungena kwalamanye emave mamkwena kusekela lamave lamabili njengaMelika siva ukuthi isekela iIsrael ngabe kuyaletha yini umcondo ukuthi ekugcineni kungagcina kukhona kuthula noma lamave lawa lasekela lamave lawa aenda ukuthi lembi ichubeke lembili uma ubheka amazwe aseka lamazwe amabili angayenza ukuthi impi iqhubekele phambili uma ubheka iAmerica neGermany neItaly yenze isimemezelo sokuthi bazonikeza iIsrael ikhali manje uma izwe lineyikhali angeke limise ukulo mobheka lapha eUkraine bayenze into efana nale banikeza iUkraine ikhali njalo nje ngakho ke iUkraine angeke ivume ukuyokhulumisana ngoba izitshela ukuthi sinezikhali sizolwa sizohlula iRussia nalapha kunjalo iIsrael ngoba nawu kuyazithola izikhali from eAmerica bazitshela ukuthi sizoqhubeka silwe nalabantu ngapha uneHamas nayo ithi soni ngamani nasiceda sonke siyalwa bese kukathula masofi mani kuleminyaka lengcile bekusekuthi umsindo ngabe ususwe yini lo msindo lamalanga lamathathu friend akuzange kusike kube nokuthula solokya kulobe kuliwa solokya kulobe kunenkinga lena indaba ukuthi mhlambe intatheli namazwe sibheke kakhulu iUkraine sikhohliwe ukuthi kunempi eqhubekayo eMiddle East uzokhumbula ukuthi uminister Naledi Pandor kusuka onyakeni odlulile akhuluma ukuthi ningakhohlwa ukuthi kunempi lapha eMiddle East manje senibhekane nalempi yeUkraine anikhona ukuxazulula impi yaseMiddle East nangaphandle kwempi yaseMiddle East kunempi eSudan kunempi lapha endaweni in West Africa la kunamakhu khona kunempi eDRC kunempi la eMozambique eCabo Delgado kodwa nibheke iUkraine manje ke ayizange nje isuke impilo imile mhlawumbe into ehlukile kwamanje ukuthi iHamas ineyikhali lezi abantu bebangalindanga ukuthi inazo manje asazi ukuthi izithole phi ngasiphi isikhathi nokuthi itraining bayenze ngasiphi isikhathi basizwa ubani ngakho ke kungakho ngumgcibelo nje sivuke sokunje ngoba kudala kuliwa kodwa baqinise isandla sesivala nje Mesofi nayi impi yaseRussia naseUkraine iyachubeka naku seqale impi yasePalestina naseIsrael noma seqalele phasi umnotho wemhlaba ukuphi njengoba so uvele umnotho uguquka emadolo uzothikamezeka kakhulu ioil njengoba uyazi ukuthi manje lempi iseMiddle East manje ukuhambisa ioil kuzaba nzima kakhulu into enyesibili mawubheka eNingizimu Afrika mawubheka ezitolo la sithenga khona ama vegetable nama fruits kakhulu mawubheka ubuningi balezinto esizithengayo zibuya eIsrael ngakho ke isupply chain izophazamiseka uma iphazamiseka le supply chain intengo izoya phezulu ama prices azoba phezulu ngoba uma ingabe sithola umboni
Israel uyezwa ukuthi uma singawuthengi sizofanele ukuthi sifuna amanye ama-market azobeka ama-price aphezulu uma ngabe sifuna ukuthenga ama-fruits uma ubheka nje kulama supermarket amaningi ama-fruits bathola kakhulukhulu ngaphandle e-Israel kakhulukhulu khona izitolo esidume ngokuthi ba-order ukudla e-Israel ngakho ke i-supply chain izophazamiseka. Sibonga kakhulu Sophie isikhathi sakho. Ngiyabonga. Nina bakithi ke nguSophie Mkwena lo ngumhlelo wendzaba ngaphandle sikhulumisana naye ngendzaba yeklasela kweqembu leHamas lesihlasela lapha eGaza Strip lapho khona kuthiwa ke sekunet makhulukhulu abantu lashonile ke kuleya ndzawo leya. Singalethe ebuciko sikhulumisana naTimothy Mongo lokumbhalo wencwadi esitesiswati abuye futhi abe ngithitshela inhloko ithandulwazi primary school. Mnumzane Mongo asikubingelela sikwamukele endzabeni tesiswati noma ke ehlelweni Letisematseni. Sibingelele babesidumo Dlamini nabalaleli bonke labalalele SABC. Mnumzane Mongwe ungumbhali ingabe yini ishisakalo lakwenda ukuthi ugcine ubhala incwadi tesiswati? Ngakhuthazwa ngokuthi bekude incwadi tesiswati ngathi nangisafunza nje kwaba khona ababhali labangikhuthaza labakhona njengabo JP Professor Shongwe bo SB Khanyiwe bo Gubudla Malinzisa AT Fabutse bo babesimelane kanye nabo BW Vilakazi bangikhuthaza ke ukuthi ngiqale kubhala incwadi nami bengifisile ukuthi ngivetele uvo lwami lokuthi manje yini lenginayo ngaphakathi lengifisa kuyibeka esizweni. Babongwe ubhala ngesiswati kuphela noma kumbe tikhona etinye ulimi lobhala ngato? Ngisabhala ngesiswati kuphela kepha ke kukhona libhukwana lelincane bengilende ngesingisi. Ungithishela inhloko ngalana ke futhi uyafundzisa yini lokwendako ukukhuthaza abafundi ukuthi nabo bagcine bafana nawe ukuthi bakhona sibabhale incwadi kakhulu kade ngelimi lwabo lwesiswati? Bafundi ke ngiyaye ngifundisele ukuthi nangifundisa nje class nangifundisele ukuthi babhale kuphela bafundele ngibafundisako nje bonke bagcine bakhona ukuthi nasebaqeda lapha kuleli izinga lemfundisa kulo basuke sebafundzele lokuthi bayakhona nekuthi bangabhala incwadi njengencwadi lesayibhala nje leyaba yekuqala uDotongo letincwadi letabakhona tesinkondlo lethi ivunguvungu yaba nebabhali labangu 11 bonke sebaphelele kufaka phakathi abantu besikolo nalabanye nje bothishela labangazange bacabanga nje vele ngekubhala nabakukhuthaza asayibhala lencwadi leyo ikhona ivunguvungu. Babongwe so uphendule lenye ingcenye embuto wami ngifuna kuva ukuthi incwadi yakho ubhala ngani so uvetile ukuthi ubhala ngetinkondlo yini lokunye lobhala ngako incwadi yakho? Ngibhala tindzatshana ngibuye ngibhale ama novel ngibuye ngibhale nedrama. Sesingalani isikhathi babemongwe solo ubhala incwadi futhi ungabe usitawuchubeka yini isekhona le nshisakalo ukuthi uchubeke ubhale futhi incwadi? Isekhona inshisakalo isekhona isaseyiningi noma nje kubonakala nje ukuthi yabhala ababhali bahlupheka babhalela lide kepha ke isekhona inshisakalo ngoba asifuni ukuthi leli limi lethu lesiswati lufe lugcine kungasaphinde batitukulwane tethu dingathi ukuthi kwaba khona siswati sitawuzama nje ukuthi sikhulume size futhi sibhale siqhubeke sibone ukuthi siyaphi sikhuthaze nebantu abethu ukuthi abachubeke babhale. Umsebenzi lomhle kangaka babongwe ingabe sekukhona yini loke wakuthola lokufana nedimendlela ukukhuthatha ukuthi uchubeke nawo lo msebenzi noma nje kusethulile usabhala nje ngenxa ukuthi uthanza lo msebenzi? Kubhala nje ukuthi ngithanda lo msebenzi kude lokukhulu lokungakanani lokutholile lengingoma nje futhi nje ngithena ngicala kubhala ngiqala kuvuleka amehlo
ngase ngiqala liqembu lebabhali lesingumgogodla wesive Writers Association limele Siswati ke saliqamba ngeminyaka wa 2011 ngenyanga yamabasa mhla ka4 wase ke ngiyasuka lapho ngiyakhetha ngiba ngusihlalo kuMpumalanga Writers Association kwaqhubeka njalo kuPensal ngase ke niba lisekela sihlalo. Sibonga kakhulu baba bonke ngathemba ukuthi lokho ke ngicabanga ukuthi lokuthi letigaba lotibalile kungenca yalomsebenzi wakho lomuhle lowendawo. Sibonga kakhulu isikhatsi sakho. Hayi siyabonga umsakazi. Nina bakithi ngibabe Timothy Mongwele besikhulumana naye ke longumbhali wetindzaba tesiswati. Silibeka lapho hlelo namuhla Letisematseni chubeka ke ubukele ulimi lwakho loluthandako loba lihlelo ngolimi lwakho loluthandako Letisematseni njalo ngalesithathu funa kubana insimbi esithupha kusimade gabanqe insimbi yayo ke sithupha usale kahle.